ریوبریا خسر لسر هفدیتنین به حکومت سوریه را داخویانی یک بلاف کرد بری به استودیو او داخویانی هات بلاف کردن جه حکومت خواست که جه زمان تهدید بدور که و گوت همو پرسکریک بریا دیالوگی تینه چاره سر کردن خواست همو آلی لسر ماسای رونن و باوری دنا براوان دا چی ببه هر وها اشکره کرد که ایدی دماوی که هاتیه که داوی لتهدید کرنه وره دوی وره قبول کرن که هر کسی لسوریه خودی مافه پرنگی سوریه پرچه ناکده بیشن ریوبریا خسر گوت او ناخوازن سوریه پرچه بکن و کسک نکاره لسر ویه کجی راستیان برواجی بکن ریوبریا خسر لروجلات باکر روجلات سوریه ده داخویانی خوده تکس کرد که دوی سوری خودی سیستم که دموکراتیک به پر رنگ به د دستور د مافین همو پیکاتیان وره پاراستن و گوت او لدجی سیستم مرکزی و قبول ناکن او سوریه که لا مرکزی دخوازن و رژیم مرکزی جی لسوریه رد کن الهام احمد جی که سیاست مدارک ناسکری یا روش آوای کردستانه دناوا کردان دا وکا دیپلوماتک زیرک جی تی ناسکرن او بخوا خلقا عفرینه ویجی تشتکوت ده همان دمه ده هفسروکا پیوندین در وی ریوبریا خسره دوان روژین داوید و زانه لگل مظلوم عبدی فرماندار گشتی هسده لشامه بو جبو دانستاندین لگل حکومت سوری الهام احمد ده پوستک پلاتفورما ایکس دا بحثا دیالوگا کردان و حکومت نویا سوری کر ده پوستا خدا گوت او رول امریکا و فرانسا جبو چارەسەریە سیاسی لسوری بلند نرخینن به تایبەتی بەشداربوونا فرانسا و امریکا دنێزکردنا نەرینên ئالیên سیاسیên سووریدا هەروەها گوت ئەو ji gotarên kîn û nefretê û îxanetkirinê yan jî xıyanetkirinê di hinek daxuyaniyên aliyên fermiyên Sûriyê de dibînin û ji wê yekê dilgiranin. İlham Ahmed ji wan aliyan daxwaz kir ku roleke avakar bilîzin, diyalogê xurt bikin û bi wan daxuyaniyên xwe diyaloga di nava pêkhateyên Sûriyê de jî lawaz nekin. Di salên dirêj ên şerê navxweyî Sûriyê de temaşevanên hêja riya di navbera Heleb û Efrînê de hatibû birîn. Yani çûn û hatin tinebû. Ji ber wê yekê jî xelkê Kurdên me yên Efrînê miriyên xwe li Helebê vedişartin. Lê piştî ketina rejîma Esed, xelkê herêma Efrînê rûfatên miriyên xwe derxistin, ji goran derxistin û birin goristanên gund û bajarên xwe li çiyayê Gurmênc veşartin. Li gorî zanyariyên ku rûdawê ji malbatên wan wergirtine, mesrefê birina her rûfatekî ji Efrînê yan jî ji Helebê ji bo Efrînê derdora $300 Amerîkî. جنازه ولاتیەکی عفرینیە کۆژگۆرستانەکە نێزیکی تاخا شێخ مەخسوود یا حەلەبێ هاتیە دەرخستن. هەفتارم دێژ بۆ هەرێمە عفرینێ بێڤە و هەستن دا کۆلوارێ باو و کالێ خوا ژنوڤە بە خاکێ وەرە سپارتن. di salên qutbûna rêya navbera Heleb û Efrînê de bi sedan miriyên Kurd yên xelkê Efrînê li vir hatibûn veşartin ku êdî û bû goristaneke mezin. Piştî ketina rejîma Esed xelkê herêma Efrînê hestiyên miriyên xwe ji bo herêmê vediguhêzin û li goristanên gund, bajarok û bajarên xwe bi xakê dispêrin. Li gor zanyariyên kotora medyayî ya Rûdawêj kesûkarên miriyan wergirtine, lê çûna veguhestina her termekî nêzî $300 ye. Wektê zarî piştî vebûna rêya Heleb û Efrînê miletê me Kurd li Helebê hewl didin miriyê xwe vegerînin li Efrînê. Wektê zanîn heyş sal rê girtî bû lê niha rê hatiye vegerin. Em jî niha hatine goristana Heqê Remî ku em miriyên xwe vegerînin li Efrînê. Bi rojan bi dehan mirî vedigerin li Efrînê. Em jî yekî ji wan in em dixwazin miriyê xwe vegerin li Efrînê ji ber ku em bi xaka xwe bi welatê xwe Efrînê girêdayîne.
جبو وکستنا هستین مریان جگورستان شیخ مقصود خزمن کسی مری مولتش کومینا تاخه وردگرن. ددما داگیرکرنا هرم عفرینه دا گروپن چکدار گورستان گندن هرمش ناو دبرن. اوکل و کورن گورن مریان ددزین. خزم کسی که مری که هستین ویج با عفرینه و گو هستنا شطور مدیایی یا روداوی را گود گروپن چکدار برای تکدانا گورستانان دخستن گریدانا خلق هرمه با آخاویر لواز بکن و نیشان کوناریا گل کرد لسر خاک خویا دیروکی یا روش آوای کردستانه جناف ببن. حسین عمر روداو دوان روژن داوید تماشاوان نیجا لسوری هجمار کس در کتنا سر سوسیال میدیا خو پیشاندان دا لدجی کردان سلوگان دا ویژن لدجی کردان لسر سوسیال میدیا اکتیفن خو پیشاندانان چیت کن کینو نفرت دناورا خلقی سوری دا دناورا عرب و کردان دا چیت کن بنیر مثلا دو خو پیشاندانه که دال باجار بابه باجار کی گریدای حلبه کرد به قرکرنی هاتنه تهدید کردن. دو بشف اف خو پیشاندان چی بوی اف اون دبینن لباجار بابه دیدا کرد دبیجن کردان بکشن کردان تر نبکن کرد به دجواری تینه تهدید کردن دوی خو پیشاندانی دا. بشتارن خو پیشاندان حسده جی و کردان جی به گوتنین خراب بنافت کن. بشتاره که خو پیشاندان دبیجه اگر حسد هزین سوریه دموکراتیک دناوا 24 دمجمهران دا جنافچین باکور و روجلات سوریه در نکوه اوی کردان بکشن. همان کس بانگی حکومت شامه دکجی که ایرشی هزین سوریه دموکراتیک حسده بکن. خالد جبر پاريزر و مافناسج حسكي لقلمنا من سلفي مجوري باخفن كخالد بخيراتي كينين كو في حملة لدجي كردان لسوري دمشينن يعني هولدانين شخصين يعني جبراسي هناك البشتوان هنا بله كقدر بخوين دماوا وتماشواني وجه جا تبي خشوه يعني راستي بشتي جو هلوشاندنا رجيم اسد حياة دما آنها ام دبینن همو دزگهن رگهاندن یه نیزی حکومت شامی یعنی او راست یعنی ایریشن رگهاندن سر کردا بردوام دکن حیا آنها جی ام دبینن یعنی دمال پری خوده او یعنی راستی کلان سوری بگشتی لدیجی کردا وکی ایریشه که هر دم و بردوام لسر کردا بردوام دکه بسر کردا بگشتی یعنی تنه بركي او ريشي شخص قصدي دكن وكي بنافتين لا لي ام في بيجن كرد حمو تن ارماجرتن جمله حكومه الشامي ويعني دما بودي جمدي بچندان جوان كرد ايغ شامي جي عندكرن ايغ چون شامي جوانا تجارت وتداوي كرن جي هات بنشاف كرن جمله حكومه الشامي جي يعني اف راستي اف هشمنديه حكومه الشامي حياه داوي ام بيجن يعني خلق سوري بيشتي 14 سالان ج اوقا گوگ برخوادانیا کر جوانا هلوشاندنا رژیمکی شوفینیست و ستمکار بسر خلق سوریه ده دوباره ایرو لرژیمکی دن راستین او رژیم جی به هشمندیه کی بعثی و کلاسیکی دینی يعني ايش باشا كاك خالد يعني اف حكومه يعني نشن يعني علوي يعني هناك آلية نزيك حكومة البشتن تدبيجي الجوراكم مستفهم كر حكومة البشتة كل بشتوانا راست حكومة الشامل البشتة راست حكومة الشامل البشتة جبر ام دبينا حمود دزجهن راغاندني اي نيزي حكومة الشامل او فان ايريشا بفي رنجي او بردوام دكن حمو او كسن جو ايرو خد كن روجنا بان وغريداي حكومه شامي راست وراستقينه او ايريش كردا بتايبه دكن لجيه مخابنيه جو ايرو ام حكومتك نو سوريا كي نو بفيرنجي بفينن يعني اوجي مخالفتك همش قانون سوري بيشتري يجي همش قانون ناب دولتي يعني هاجر جو ارمانجا حكومه شامي يكريزيا
خلق سوري به براتيا خلق سوري به او قتل عام لبرابا سوريا بيك ندهات يعني للساحل سوري او ايريش لسر درزيا جي بيك ندهات وايروجي لسر كردا عيني تشت عيني ايريش بيكتي يعني بهشمنديه كي نيزي حكومتها شامي راست يعني اب ايريش اف سلوغان يعني اب دعواني قتل عامه بسري بيك هاتي خلق سوري ده او جي ايرو جي يعني مال برن فرمي حكومت شامي در دكبن لورا جي ولانا غوغريداي حكومت شامي او بي باندور دبه وراست راست يعني مدي لباجارو كي بابيجي تشلو قتل عامل دجي كردا ابنتن الامبري كردانه تاغوت افتشتي كوتيكرن تشتي كوتيكرن تدبيجي نتن الامبري كردانه يعني بيكاتين دن ين لسوريجي ارمانجين وان ايرشان بله يعني حمو بكاتين سوري او راسي فان ايرشانتي شخوا يعني مدي خلق برابا سوري بتشرن راسي قتل عام هاتن يعني ام في بيجو كد البخوي حكومات هاجر بفي عقلي بفيش مندي او نزي بكاتين سوري بفي قد او سوريا بشروجي نقابه او سوريا بشروجي سوريا كي يعني قزنجة سوريا تيدا تشيا كاك خالد قزنجة حكومة سوريا دفي يكيدا تشيا يعني شو قزنج دكاجي يعني راستي او حكومة شامي هم برجواندين دولة هرمي بيكتينا ياد داجي يعني رنجي ترسيخ كرنا طائفيتي دندري سوريدية قدما ام بحث وان دولة هرمي كن يكجي دولة تربو ايرو ناهيله يعني اوري كف يعني يكجي ريكفتنا وقدتهي اداري دهاتا مذكرن هر سري وياد داجي يعني تحريد كرن لدجي كردا بردوام بيج ملي حكومة شامي وكرد نبن خودي ما في خوا يعني قبل سر كردان ياد داجي ترسيخ كرنا طائفيتي دندري سوري ده دما ايريشي خلق علوي بو في رنجي هوفانا العام سريع علويات بيك هات وجي اوجي نيزي هايفكي اوقات العام هات بردوام كرن وايرو حياه دما ايروجي يعني سروك سوريا بريز احمد الشرع دبيجي لجنه تحقيق هين وهين دكاري خد بردوامه يعني او دزانه بكي اوقات العام بيغانينا او جزء امنيه جريداوي يعني ام مفهوم ترسيخ كرنا طائفيته وتنجي جيبو دواره كرنا ديكتاتوريه كينو بهشمنديه كي باسي وكراسي كي بوغل سوري بيدا بله تشتكي دن قابنيه ام بحث 14 سال ايش وازارات كن جبوغ خلق سوري بهاشتانا يعني دمقسي وازاديه ويعني ابا كرنا سوريا كينو او سوريا بنجهين يعني جبونا حمو بيكاتي سوري بو حمكس د جيان كرنا الديمقراطيه ده يعني وسوريا جبو ديمقراطيه ورا اباكرن لما خابني ايرو ان بفينن حكومه بفيرنجي بفيشمنديا هنا وكي فصائلي لخوتها ماشدك قد حكومه شامي بتشعب دولته لخوتها ماشناك او يعني او بكاتين سوري يعني او موزايكا قد هندوري سوري ده بيدا دمه جبوخو خوشكبون نابينا جبوخو وكي تهديد بينا حكومه كاك خالد نا اف ديماني كم نشان ددن ين بابينا خو بيشاندانين بابينا الويداري گوندين كردان جانا تزاني تهديدك جدي لسر كردين بابي هيا بله وكي تهديد جوجل روجانا لسر خلقي عفريني تيكرن وجندواري عفريني تيكرن ايرو تهديد لسر كردي بابا يجي تيكرن شخو هندي كرد دبر بابي مانج برچنگي او راسي پر ايريشا هاتن جدما او جو يعني او فصائلين جو جريداي تركي راست جو درباسي وان دبرابون يعني شو ايريشي مالو ملكي كرداد ويدا بلد جهاد كرن شو بدهانجي بالكرنجي وانتهاكات جي بسري كرداد انين شو او جهاتي تثبيت كرن لبيش وان لجنه حقوقي ان دولتي جو سيري جشتيت شوبانجي او لجان يعني ايك جوان تقول لجان تقص الحقائق شي اوانجي يعني اب تثبيت كرن ولدجي كردي ويدا بلد اب انتهاكات وبالبيكرم بسري وان انيجي شو ام دبينن هر دبرکی کردی گوهاتی داگر کردن جی مخابنیه گو بن پیکرن و انتهاکات بسری کرداد راست هاتنه شو مجدید جی العفرین او هرتن دموغرافی حیوان دقانجی بردوامه لسری کانیه جی عینی تشت لدبرین جودا گو کرتی دجیان دکن عینی تشت و عینی ایرش بسری کرداد هاتنه جی مخابنیه جبلی گو حکومت شامی دما گو هات سر دسلاتیا
داریه دندر سوری ده جبری گوان يعني بيوست بو غارامي كي دندري سوري ده پیدا بکن نه ایرو یعنی تفریقا که دندره ناف حمو پیکات سوری ده پیدا کنو افش جی مخابریه يعني اف حكومات جي ازفيد بيجن حكومات قد حيا انها بالشعب حكومتي وبالشعب دولتي الخنانره هين بالشعب ميليشيات وبالشعب فصاليته لخوا تماشات كي جي مخابريه جو يعني ايرو دبيك كرد الشامي بانا ايرو دبيك كرد حمود بريد بهطنا قبول كر جبر كردا وكي قصدي وكي كردا ناسنامه سوري باراست يعني خاكا سوريش برشكري يجي باراستن خلك سوريش تيروري باراست يعني ايرو جي مخابنيه يقو ابقى هذه الكواليسيون ناب دولتي وهذه الاوروبي يقو بسني كردا وقصد الدن حكومتها شامي هر دم ايريشن خوي راغاندني ومال بري خوي فرمي او كسن دراغاندرات كارت كي نيزيكي حكومتها شامي او فصائل غريداوي حمود تهديد وقف لسر كردان وحردم دبيجن امريكا العامه بسري كردان بينن وشويه داويجي وديل بابيجي عيني تجد قوله نتني كردجي ام في بيجن حمو بيكاتين سوري يه جوداي بجي هشمنديه حكومه شامي او لبر تحديدا برنج روجانا قال لك سباس خالد جبر باريزرو مافناس جباجاري حسكي